igama lami ekelincumo nabeke problem yekhanda senze unyaka uqala ikhanda liyangishaya ikhanda liyangishaya yabe ngafuni umuntu okhuluma phansi kwami ngifuna nje umuntu okaphile ukhulume mina kuphela so la semsebenzini so into le ingavikela yabe ngafuni umuntu okhulumayo umuntu okwese efuna into enjini yenze so namhlanje ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngokufika kwami lapha ikhanda seliphelile but ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngithanda ngifika lapha ekhanda lakho kwafika ilizwi ukuthi manje ngifuna ukuza la ekhaleni kumele ngihlale ngizilile. Amen. Ngiphethwe isifo sepheyi kodwa manje babaceda ukungithandazela ngifile umuntu oyasuka ayisekho nje ngifike. Uphethwe isifo sakhe? Isihlabo. Isihlabo. Igama lami nginamjebane bengiphethwe isifuba nekhanda namehlo ngingakhona ukuthi ngibheke light but since bangithandazela amehlo wami angisezwa lutho nekhanda right sitale kancane sesikhulu. Khona kuma 2 months yamehlo ikhanda liqale isikhathi esiwani Manje siyaphoqelekile ayikho. ayipheli nayo angisezwa kakhulu. Okay, ubekezele izophela ezisasela ngithi. Uthi seyehlile manje ngithi. Abagulwa amehlo bonke kufanele babone namhlanje mesiphuma la. Ucedile. Kwaba lo tshintsho futhi lwaba khona kakhulu. Bengithi hayi ngizalitshela manje ngilami ngiyabe lokho ngikhohlwa lokho ngibambeka ngithi ngicine sengasakhulumanga futhi wakhe hayi ngaphatheka kahle kakhulu. The spinal cord, I'm healed. Spinal cord. Hayi ngiphilile. Amen. So